Ja ne mogu ovo pričati, prešto ne bi popio lita rakije, brate moje lijepi. I ja kad sam čuo da ćete doći, čak sam mislio i pobjeći. Nemam snage više. Ja noć neću imam mira. Ja, vjeruj mi, ko braći vam govori, ko sestra, da mi se desi da dijete zgrabim, napadaju me, kolju, deru. Neku večer sam slomio staklo, jedno ću ti pokazati šakom kad sam udrio u prozor, ubiše me. Ne da mi mira. Ali da sam nekom kriv, meni ne bi bilo krivo. Nek me pati, nek progonja. Nisam. Imao sam prilike. Kad sam izašao po zatvore otići, nisam nikom čovjeku. Čak sam nosio krimice i rakije i cigara. Ja neću. Da sam ga zarobio, gdje, ja bi znao šta. A ovako, ne, ja svezana je lako pogubiti. Pa može. Ufatili ste pritvor znoja 6 sati da nestane, ali ne mogu. Mogu ljudi, pušte me. Pušte me. Molim vas, eto, molim vas. Ti detalji koje je Mario zapravo prvi kazao u hrvatskim medijima bili su opisi iskasapljenih Crnogoraca, naime 10 ili 11 tih Crnogoraca u uniformama bivše JNA koje su bile, svi su svjedoci kasnije opisali, totalno krvave. Bili su odsječenih ušiju, nekima su falile oči, udovi su im bili polomljeni. Jedan zatvorenik mi je prije nekoliko godina kazao za njih da su izgledali tako krvavo kao da si vola odro. Tu dalje je nastao pakao. Tu je nastao pakao, tu sam kasnije našao i ovih iz Trebinja momaka koji su bili. Bilo je od svakle zarobljeništva, jer nisi mogao tamo da se upoznaješ. Da se predstavljaš ko si, kako si, nego onako slučajno, mimogred, da progovoriš neku riječ, jesi progovori odmah ti je da gene. Gonili su nas na razne muke. Da se šamaramo između sebe, da ulazimo u kuće, da lajemo, da guramo nekakav betonski balvan, ima u njemu sigurno bilo je tona. Da mi njega pomirimo da ovdje možda jedno 100 metara, ali ništa taj balvan ne treba. Kako ne? Valjda mi je pred očima. Vidim tu kola kad prođu kroz grad, piše Lora, reklama, ja se naježim. Jer to su ostali traume, šokovi. Opuštao sam malo i na živcima i na obolio, pravo da vam kažem. Što se tiče porodice, znači razmjenjivali smo te poruke, po prvi put sam porodicu vidio u Trebinju, znači nakon